na dili katayaran. Kami sangka to kalikulat mo fataan. Mapo long lipahak. Malipahak kami. Maliw to. Maliw no jiwai. Mahirapin ko latiw matiwa. Munyaro ano mako fataan. Si nakaw kung angano mako. Marawot ko salo ay afulati. Piilisinan no isa pancahay. Sa itiasa to'y mapulong kami fataan irisin makro tatamaan ko irisin no fataan mariw ko ni kechiway pangsa at tangilan ko lagi no ni kechiway saka maulah kakuan ni tril marihatang ikatayaran ni mariw to lahiw no irisinay lahiw tatamaan ko pangsa no lahiw no ikechiway yo ho 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 ai 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 yo ya ha ya ye ha唱这个位置不是随便人都可以唱，因为必须要有某种认定啊，跟肯定，对吧？如果他的那个音质啊，还有他的那个对这首歌的词义，如果了解的话，基本上他是很好的一个人选，对吧？那如果不是的话，其实真的很难啊，因为长辈会看跟挑，对吧？所以至于我们刚刚这样在那边，我们有这样比赛。然后就有挑出一位比较适合的，让他去试试看跟实习。那领唱部分也会去做一个传承，那主要是这个领唱的位置是在于说领导我们阿美族在男生的部分，还有12首歌，那12首歌都有12首歌的意思，所以说每一首歌是不容易的，要把它练习，学会唱，这需要一段时间。在呀，米拉多。
带动大家的气氛，而且是要带动大家的和谐，还有那个合一合作这样。这几位领唱员，第一位要介绍的是我们的黄淑珍黄老师。